Hallelujah. 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 My God. Hallelujah. Katakyie live worship. Hallelujah. 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 Here the asidanyina ma wo twedi amponte te kwafa manyime basaya dom nyankopono. Die wode yem boni nyina free yen no.
na wasa yen yare wanyina na wamfa yen fonso no anhwe yen fonso so ne yendi no ena no pe asedane ayeye ne nkamfo ntontom ne mpeja na meyede mapapa yi enchian kese nkoma Katakyie FM tiefo nyina yeda munyina mase mo majebre na mo se ene anopai ensoso Katakyie live worship moni e ba bebo ma sori odwuma nkoma safo rade kantan kranchi achi nyankropon no enhira nka munyina mempai bono pe ame boma woni se Ewurade nyankopon nye wabusade mfa ma wate mama mempai bono se wo twedi ampon basa yi adom no wonye wabusade mfa ma wena no pe wate akomaso die bia da wakomaso a woba humpa ya cha in the month of June mempa ya mi yedi ama ona no pa se Awurade nyankopon nya wabusade mfa ma nanke ka atamfu bi nko a enke ka fiefuo bi a nanke ka enamfuo bi a enka wo kura no wawade no kura nanka amaso eka busuafuo bi mu a nanka akwantuo no nanka amaso nanso mi yimpa ya de ma woni padasani bia wode ne fidia to Katakyie 90.9 FM a wotie Katakyie live worship na no paise osodie yi nko na wie ye no na asafo Awurade nyankopon aye wabusade no wakomaso de ama osayi Yesu Kristo ani nyuma nyina ya nwanwa no onya nwanwade ewo wabrebo mena no pe wate mama minwa ba ma wotie me ena no pe mi pese mi hye unkura nka kire wo say it is never too late ono a woye nyuma pa o hye nyuma pa se wo de kwa awieye pa no onye nsankyerene wo abrabam mi yimpa ye ma woni padasani biara wakwa bie ni shop a wote ni shop anu a wode ato Katakyie live worship na no pai se enkosi se enwe owia nkoto no na Awurade nyankopon aye nsankyerene wo adwuma mu a wate ujidi anka wo amen na wo kan wo ho no nka Awurade ahyase ma adansi ahyase piepie ma esanse oduma nkoma nyankopon no no na ni nyuma nyina ye nwanwa ubetimi aba Katakyie live ewo Facebook na no pay utie na se wunya wo service ni ye na se utie ni wo kamu na wonim se wo ba besi a wo ntimi ntie bie ma me pa cho bra Facebook Katakyie live ana se ko YouTube nebo Katakyie FM TV Katakyie FM na the TV asoso na also share live wo Facebook ana se YouTube nyame nshire obibia misi me yimpa ye ma woni padasani bia na nida soasa onipa bia na no pe na nida soasa no me yimpa ye ma wo se enkosi se awia enkoto no na Awurade ama wani da so onipa bia wotie me na no pe ye wobamabuo me yimpa ye bompa ye ma wo se enkosi se awia enkoto no na Awurade nyankopon ye nsankyerene wo wobrebo mama bambu na firi ho si obi pebanos wo hwe me ene de ya obi pebanos wo tie me na no pe ya misi me yimpa ye ma we na no pe se Awurade nyankopon fa banto yefunu mu bosumi se mire na obekọ hospital obekọ Afari community hospital se wo kwa akọ wo ni padua mu no doctors fo confirm se wo nyinsan ano pay me kasa kire obi a ne wura ho se nkosi se owia nkoto no na ade koro na ede awre ho ne bre wo no Awurade nyankopon fa anidie nhye wafunu mu ma
esanse wabana na moja tu mfinhie dumienu no Bible so woni Kristo bompu ni mpu no na ya awreho ne amane no wonamu na ya tete na wonamu esanse sa time no minimse abusuafo nyina apo no minimse abusuafo nyina amfa na anya hwe minimse abusuafo kura ka kire ne se wo emfaso bi ye ni wusu biem enti na nida so nyina asa enti adra obli Kristo bo empu no enida so na asa no Kristo restore the happiness. I speak over your life so ena anopai may the good Lord, may Elohim restore any happiness into your life. Obi tie mi sese mire ekebia emene wono banglo bia wakwakwajia nanka wonim se business na wo ye no business nanka ebetimi akof ebe flourish the amount nanso so na ne wakwakoboka susuro. I came to announce to you this very morning say enkosi se awia nkotono there is joy coming onto your way in the mighty name of Jesus. Bangi hona wo kwaje ya omo tatawa eye wo se ekwakoduru emire bia won hwe ya ye kwakochi watum no awurade nyankopon sesa wo situation. I came to announce to somebody me ba hasen nyame akwa me ba be ka kire wo nipa dasani bia wo tie me se ade bia ehye wo so amma wo ntimi enflourish no awurade nyankopon enano pe onyi san hyeso ni firi wabadabom. Big Joe Phones and Enterprise, Michia Minia. King's Metal and Fabrication West, Michia Minia. London Bridge Hotel, Michiachamo. CK for Shoe Electricals, Michiachamunano Pay. Wadoma Royal Hotel, Michiachamunano Pay. Uko piemo e japata aso manager Gladys eni e japa djuma yefu nyina japata asa djuma ekuni nyina omo se nano pe omo ni nyina eboma sori nyankropon nyame nhira obi biara wo tie ye e wo japata aso mo biem se omo ba beto omo taso no so eni yemum nsori nyankropon mi yimpa yema japata asa bush djuma yefu nyina so woduma nko asa for rade nyankopon nyama bushade mfama mo. I am too tired this morning. I want to tell somebody. Onipa o froko sura ushia no o sania obese shia no. Enti na no pe mi ka kire onipa da sani bia wo tie mi ni say treat people well. Ushia nipa da sani a ye ni ye. Metaka ma sembi se wuhie nipa da sani a ye ni ye enti akese pa koma CK Phones Electricals CK for Shoe Electricals CK for Shoe Electricals wuhie nipa ye ni ye wate mama wuhie nipa da sani a ye ni ye. Because the people that you will meet when you are climbing will be the same people that you will meet when you are coming down. Enti nipa da senia omo ne nyina bom a mofro atwede no wo koduru soro wa hwe sankofo ni ye because the table can turn. Enti David ka say me say woto mepono wo matamfo anim eduru mra na wo hini David epe obi aye na doye no wo se nti obi ni sa fie ho a metimi aye na doye ene ye requesting me Fiboset ubetimi aye onua bi ye ene wonya so mfaso nanso wonchiri mababa benya so mfaso mama wo hie nipa aye ni ye wate CK for Shoe Electricals. Baby Mr. Fosuni ne wife wo bia enti akese enkoma mo pa meda mo ase enano na me papa doctor bi ni edi nkomo na enkomo na me papa ni die no Minister Justice also for Justice enkomo na me papa ni di no o se okọ kuro bi so koye adwuma na adwuma na okọ na abrantie bi be pie kuro no so ye mrantie ya ba bi o mo beko bia na o ma die da o mo ko hu ena abrantie ko fe ababa wo bi wo kuro mu ho
Zana baba wano so ne ba abrantie bi hyehyɛ hɔ o magyan ɛna ahye abrantie no so mpɛ so obegya no na dwene mu ona nkɔte sɛ abrantie ni sesa kyɛ sɛ kromo for squad na ɔmo sɛ ne yɛma wo so na adan ɛna ɔmo kɔ ɔmo nyina gada ɛna ɔmo kɔ abrantie fie sɛ ɔmo kuta nkonti ne mma so ɔmo ba ɔmo kɔ akɔku abrantie no na abrantie no so nya hint na odi speed no odwane firi fie hɔ na lucky me doctor here so me yonko doctor here me ni na me o ka asem ya kire me ene o se ba abrante no mu tugu na chi no o mu di na chi di mirika di na chi no ene abrante ni bebewura ni fie ho obewura ni fie ho wan ka asem bia nkire no na obusa ne se na adan obusa ne se na menua ade be ne ha wa wodiri mika wa ye den woduru fie ha no pay ɛna ɔkɔpɛ baabi ma abrantie ne eden esieye na wunim enkɔfo ne duru fie no ɔmo se ye hwehwɛ abrantie bi odiri mika be wura fie doctor ne se mi hu obi a ɔse ye hu se fie ha no owura ye doctor ne se mi hu obi a me pacho mu mfiri mi fie anko mu mfiri mi fie anko me fire police amanaba no odin ɛhɔ na nkɔfo ye ɔmo se san kontin mane a ade nyina da ɔmo ni ɛna ɔmo kɔe mama ushie nipa yeniye osofo justice me say osofo an answer na osofo ahen membo wura mu no ushie nipa yeniye owie na abrantie ne da doctor na se no ka say papa me da wase eye wo ene wa save me age me nkwan ne dai na me so me kai edidimu over 10 years ago ena doctor isu ko pie kuro bi so na kuro ko pie onu so nim kuro no na sana kronfo bi so atagete ne se anadwo no omo beko no so enti since be ma no so ye onu so ye leader kese onu so kuro mu won waje ba bia afa no onu so nim to kuro bi ya mu sana na eye abrantie ya na nko omo kwa kokunu no ne nana ena ye ohene wo sa kuro mu ho enti onu so nya hint no se nkofo na ye o madwene se o mo boko doctor no so akorobe no enti sa doctor duru kromu won abrante na sport no no wahu no bet na doctor na nya den on kai no usie nipa ye ni yi ewa na adwona okọ doctor no se bra ma me mfa nkwa ahimfie o se na wo firi hia wo de me ba be kwa ahimfie me pa cho ma ye boni bia na oso wonye hwe bra obo omodin ade ni ko ofie no afi no kwakọ cheche ni mu se o kai na no se kuro we mi be pie mu a ne mrantie bi de man ni kontima di mechi so mo ba be kumi sansa me ni abaye bi akotwe na wo o se me kai pa o se sa brante na enemi a ushie ni pa ye ni yi o se sa brante ni ye me a na die woman me befa wa na dwini se senka mama me fa wa sei ni na mrante na plan senka na no dwin ko mo ba be ye wo Katakyie live worship. Katakyie live worship. Enti senka doctor nan sevu sa brante na nka menye sure say doctor no su ko pia brante ni kuro no so no abrante no su sevu no wo hie ni pa ye ni yie ena no pay me chie woni panda sani bia wonyame nhyira obi bia waje mena wotie Katakyie live worship Ewurade Nyankopɔn amaye ni ma hu asede a ene ma mensa ne mmarane ne yemmo wura mo wate
me friend dance ya feri nyankopon me friend tutu kaso nyankopon me friend tete kaso nyankopon me friend wo twedi ampodoma nkoma otonsuo ba awia no me friend se ono no wu ye na nansa so wo sori ye no odi nkunimdie dia brabda samanyina enti mrani ana menidi ho ameta frɛ no no se oye kantankranti echi nyankopon oye ana frɛ na kunya me ba sakura me bom nidi ana mama me home ne so na masasa ne mrani bi se onu no otutu kachi aka etete abanka ba free kanfo ko fie ma kanfo ko di kanfo me ye kanfo no so onu ne agenkwa no onu ni ahini mu hene no onu ni owura ma wura no onu ni nyansabo akwa no papa ni ye sore ne nana no pe wate ba bia woni padaseni bewewo bia mejimpa ya ma o se ensi wiye ensi wo kreye oni padaseni bia no odi sunsunfi ehawo odi sunsunfi esawo ewrade nyankopon mo woni mu ase enti David bompa ye bi se papa so to me nas wo be sunshine me a ma won wotiri no hwehwe ase oni pa bi okuta ho adwonbone anopa mejimpa ye madi padaseni bia wotie me se sani pa no to so oba be sunshine wa osusu nyankopon ma won wotiri no hwehwe ase wate I am too tired this morning. David Empire wo boy and say Ewrade Nyankopon to me puno wo matamfo anim. Oni pada sene bia wo mpe wo ye na no pe Ewrade nto wo puno wo nanim wate. Nanka ye omo so wo nware wo. Ka kire omo se mo ho wo ye mesere. Me ware amamu wankasa moni be hu bi na mo so ma ba me wedding reception. Ubu ani tie kura na ma ware. She nanka ye omo se wo na adwuma no nka wonya bi nye wa. Wo benya adwuma ye na wakọ aba na wa ba ma mu sika se omo mfa nto omo ho mfa ndidi. She nanka ye omo se wo no akwantu no wontu bi on. Ubetu kwan na wo mane abrochi amane de amade de abro mo Ghana. I speak over somebody's life who is listening to me right now. So wakuma so de biara, may the angels of the Lord bring solution to it for you. Enti chirane se Jacob koda ye na one obofo ni bompu ni mpu no. Okate ne se minya wo ma wo nkwa until you bless me. Ewrade abofo visit woni padaseni bia wode ne fidia to Katakyie live worship. My God, prophet ahia charge na no pay ano den dodo. Osofo kwame so ewuram ano den dodo. Ene gya no ye hye. Ene mema sofo bompa ya ma adwuma ye fu nyina. Omo ye adwuma omo tie na no pay nyina. Ene sofo tese on pese obetena se kose gya no ye hye. Me pacho bra Facebook se Katakyie live, bra TikTok katakyiefm, bra YouTube katakyiefm TV. Yemmomu nsori nyankopon wate. Eye CK for so electrical. Engineer K betwa we ama me CK for so electrical. Yeni ye ton chandeliers papa, ye wo cables, ye wo sockets, ye wo switches, MCBS. Ene ne kika hu nyina. Electrical accessories bia so wo pe bia no benya bi wo CK for so electricals. Ye wo water pump, ye wo generation. Generation. Water pump generation. Ye wo stabilizers, ye wo LED light. Afi wo kono fans so a ye wo fans no type ni bia. Engineer K fans no ye wo type bia bi. Your distribution panels, your circuit breakers, changeovers, nina, come pa. And your names a walk of high wood down for me patch on whoop chandeliers, papa, and then Bob na yes, a zuma blown and Fabi Moya de Mubium, me patch a trim. And you see for so electrical when it's a broke on Menciano a gas filling station or pair when seven comes one. Or when a CK for so electrical me patch from 0586 and you CK for so electrical. Wadoma Royal Hotel.
enti ene se wo pe baby a ubenya wo luxury ubenya wo comfort any perfect place a ubetimi a run event biara me pacho Wadoma Royal Hotel. Yeni yekuta conference room kakrakapa na chese wedding event bia wedding reception bia no ubenya no wo ho Wadoma Royal Hotel wate your conference hall etimi fa nipa from 100 to 130 your conference room no wonderful ene twegu wo Facebook ni YouTube no Wadoma conference room no afa your Ernest conference hall and this etimi fa nipa 250 edi kosi 350. Yes, our mini hall conference hall and no say mini and no nipa from 30 to 50. Your garden event and no so no who pay wedding event. One kasa who do birthday now person who ko celebrating wo ha. Me pa chopra Wadoma Royal Hotel what? Your car park kese kama o car no say the tie bia betima accommodate car bebrebe nyina and one Wadoma Royal Hotel. Afe mi nwanum nkuma ne mi nwanum mema fo ne ma fo so mani gi se omo epese omo sweme awia ne dance esi boy na woni gi sweme ho a me pa chaw Wadoma Royal Hotel so ati ase ubetimi aba na swimming pool no adwade mu kama pa. Your rooms no so you're very affordable papa over Facebook ultimu say your king size room your queen size your double bed your single bed ni nyina bi ubenya bi Wadoma Royal Hotel me pa cho bo no so da fom pa kama pa fe was 055-859-99679 055-859-99679. Hey, Big Joe. Big Joe phones and electrical front pays Brawati. Say your phone repairs, phone unlocking, phone accessories, screen repairs. Nina, ye be Big Joe phones and enterprise. Big Joe baby will be a young coupon Shirawati. Because said the real will see a beam and no pay me back. Big Joe Fremen no pay or says a software him pan ebadia and the may say connect me a hujana a tuko a tirina who connect here a timid drew a broker office winning in ano. And a Big Joe connect here hujano bima a broker office a fabe bia cinemas winning in an jum fooning in an a broker zongo funina a take at a live worship. Big Joe baby will be an yamin shroud. And tip say your phone unlocking, phone accessories, screen repairs, me pachoya or iPhone open original screen, iPhone then ya bonap original screen pan and ko baby and 1 year Buakwa Total Filling Station. Big Joe phones and electrical. Phrases here 0245 794 556 0245 794 556. King's Metal and Fabrication Works. If you run for Namu Jimmy Suye, if you run for Namu Jimmy Suye, so what's you fear you know what to walk? Me pacho na upegeti papa dia a King's Metal and Fabrication Works. Ufrin carry ba me pacho what tra shelf filling station na aka kram do mfun farms no Kings e won sani fa so. Ufre bu akwaso na eba what train mfun farms na kakra bia no eno so Kings wo ubengum so anope me ba Kings mama fa so Kings say kineben. The real Messi BM no. Me say carpenter ni no so woman che no me so me person na wo sorry nyankopon bi. Na so for here wo bebe piem wo fie ha no nya metumi e wo no so no blessing ni bi nso carpenter ni no Kings nya me njira wate. King's Metal and Fabrication Works. So wo pese wo ye container, wo pese wo ye balustrade. Any metal fabrication works bia me pacho Fabra Kings wo. If you run for no majimisu ye, if you run for no majimisu ye, and name me pacha o petas papa dia, not just say and one a japata. Say the midi can no pan say, Unya bedru japatas, a japata tas a juma funina, almost a no money bombers or in Yankopon. Or Montana home monk of whom major blessings in your more, but a crow almost wolf ye ha. Into a more speak and almost be a mukuha. Say a 40 by 40 rustic, 40 by 40 polish,
60 by 60 polish and rustic, 30 by 30 bar floor, 30 by 60 rustic and polish, shower set, tap, sink, mirror, basin with cabinet. Mese chemicals ni nyina wo pe bibia de di wudwuma bia ejapatas wate. Ye wa feri. Aka akra no wadu aferi community hospital no. Onsani fa so wona wo firi ebu akwa eba no onsani fa so wona no. Eye ejapatas. Meko nje se ye kakra meko TikTok. Mehu se global ewura tutuja sa. Global ewura tutuja. Osofu Kofi Ajima enebehi Global King Chapel mehu so tutuja wo TikTok no. Me pacho bra Facebook na so fa message ne bra wate. Ansa no so fo nwura mu no number ni 0549 687-100. Ye wie ya usu betimi afrede wadanse ye de aba na no pe wate. Me chia ferry community canteen fu nyina. Me hu se ma beni so wa ye ready. Eno obuka wakeka nensa bom no nso tutuja de fa TikTok wasa, de fa WhatsApp wasa. Aferi community canteen ye chia mu nyina. The doctor Emmanuel Semenza. Papa baby a wo bia akra me chia. Ushie ni pa ye ni. Mama ushie ni pa ye ni wate. Eni pa da so ye wene nam. Mama nko osofo ahin ho na chese enkomo ne nhihye so odi for memo akwaba. Wonderful. Papa na bibia boko de. Yeda Yesu ase. Papa na me bana na urade de truma koma so. In fact na no odin. Se usie nipa ye ni yie. Esanse nipa na mo ne wo munyina efro no. Awu akoduru soro no. Sankofo na wo sane a wo be se ahia wo mo. Eti na chese usie nipa bia ye ni yie. Papa ansa ne yem san kwo ye osode ye nkomo no so no. Papa sa asemwe no di na wunya wo betimi aka fa ho. Amen. Papa, won sembi wo ha aya na no oditu utimi kan asem no chese simple na mi hunu je papa say sisu bie onyame ye nipa wo ma engineer ke kure esre cause asem no emu odu wanya mame nipa na wuhia no wahie nyankopon berema Ewoso ye ni ye. And not just a papa, you won't go for me more because of say bia when your position be and I say because of say Namia Domina Messicaka Caribbean Banin Semuno o Sieni Patches o Fenny Pan Yashe o Bunny Penny Tiabasabasa, Papa Sanko Fono. My God. Uye wo ya, uye nyankopon abofu yi.
Mm. Amame. Nti wonya ne mane nko. Papa mama adwina sa kwa kosi asem wei nyame onkonkro di revelation wei aba ena che Abraham hwere ne se emrantie bi be hra ono enti na che enka Abraham ye papa Abraham no anhwe omu yi a enka nei kasara ne yire sara ti hey I know day. My God. And not just say Mephibosheth abusuani na obo David no Jonathan na senko amo David amman kaka say David bra na memfa wunsie na so pewokun the Jonathan yeah man. And very penny are grown to tuni pass it. Nature said, and Papa Joseph will copy a fias one or bois a Pharaoh penny now the right hand man or bois no nature said, and now so much Joseph was so free if Fianase. Papa revelation anode na che se Elijah ko chia obekunani no senko obekunani na mpe bibia ma Elijah endi ena nko Elijah ben no ka che se me pacho firi me sukọ aduane na kana de me ne me ma na edi ye mfa ma wa na che se nka papa enka enkom hye na Elijah de ma kunani no enko mfa ma no anode ye kodiewu my God ye ntọ ade enso obi ye ntọ ade no obi aba begino se ekomo de me pacho ma me bibi ni na chese sanda no nipa no ukisi no kutasa nipa no my God me bie me shop na oba me di medua ni si wana chese me ye hwempo na oba Say oma fa kwa wie no so we da no se no so san to omu beduru ye no Jesus oh shata kata papa kata
Wa musa wo ho wo de abufuo na wo de firi fie ba ye na tese ukuta abufuo no o hwe nanim na so wuti kono se kube na wudi na tam ye bompa ye sire urade na tese wo wie sa ne omani nyina na aka common sense no my god my god Papa no odin ano odin Papa no odin Papa mamemfa we ntwato wonim se Mary Magdalene se nko ankofa oil no spray na no odin no ampepa Yesu Kristo na ase a enkene nke ye mebo ni din pa ano odin Worship. Eradi ayemye. Uyo obi ye Eradi be ye. Wow. Pro.Ernest Arhing. Me ne papa shia ye connection no ayese electrical circuit no connect sa bi go so muni baby ani ye firi ye ba beduru mpempanso ye o enkantete hono anu odin enti ene circuit no connection no negative and positive no anu odin papa omuni mu ushie ni pa ye ni ye Pro.Ernest Arhing Rock Fountain Ministry on sen semana papa ka no what me say emu odu papa kan and one can on near dance ye papa bi amfa ho Papa and some one will become the real besi muni ni nim dia hwe o wie so no akogina so de dem se awurade nyame ma na dwuma enkoso ensusu wo bompa ye nyina tie no e wo se wo apply knowledge Rock Fountain Ministry ye wa bua kwa kokobodu na chi ensem na papa ka no pese wutie bi more tisese ya me pacho bra Rock Fountain Ministry ebua kwa kokobodu na chi ho pe oba ediye prophetic teachings
si e ma onyame asem ne ewie ne esa de nyame mu nyansan se ta chire de ama wa mo akodi ye de me pa so ye Rock Fountain Ministry ebu akoko boda chi wo pa Inte ne kwesi de ye di enim so pese oni ye bomu sore nyankopon na wo so timi nya onyankopon mu nimdie ni bi dia eye Rock Fountain Ministry ebia wutie wo pese ade bi da wakoma so when you may be how now pese ofre papa number ni 0245 363 439 0245 363 439 Pro.Ernest Arhing ono oba ono de nyankopon tumi odi adua no ono oba nye se obeye nkom hye nkom de bi o de bra fre number no na edi ekira kwan no abu akwa office koko board na chi ho me pa so de onim koko board a wonye du abu akwa office a buso obi asa wo pe koko board na chi koko board na chi ho no ewie ye frefie bi cough cans ye ne cough cans efie ni na edi hwani mu pepepe Rock Fountain Ministry ushie ni pa ye ni ye papa mama mpa ye man adwumayefo ni obi a wotie ye bia papa nsa ne ye de osori na wuram wonderful my God Jesus Jesus my God Jesus Jesus yes Lord Jesus 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 Amen. Rock Fountain Ministry network wa hen mon friend network mama ye ba be wura wo sodi enimu ye ba be wura wo sodi enimu dia me ko TikTok hona me hu Ellis mom Evans KB wo wusu Leonard Coat Steven Mensa Abdul Samad Yeboa Ama John Woho Olivia Use Irene Lynn Banana obi the banana chop money wonderful banana chop money papa no dey Rina so ho me unso omu tutu jasa prophet ata so aba in fact anu dey e wo si ewuro so de enimu no ye wie be ko TikTok na ko kinkan message ni nyina aha Katakyie FM headquarters of Atwuma Live Worship Atwuma henyina headquarters ni ha enti mamemfa unko Master Latif Motors and Spare Parts wate ansa ni ebe wura wo sori enimu no me de wo ko Master Latif Motors and Spare Parts ene wo pepragia papa dia eye Master Latif Motors and Spare Parts wo pepragia papa to say ye Bajaj eye TVS eye Master Latif Motors and Spare Parts enti nkawe fone ka owners fo nyina mama to pragia na mo pese mo tomu no nyina me kanfo Master Latif Motors and Spare Parts dia mamo na no pay why
ye won kawie nka kom ya bebie branch ne ba ko ho washing bay ni nchen pe ye ni eto woto pragia ye nya botere hye ne kama ni ama long mirror ni asama hook up wonderful in fact anu ode master latif baby owo bia me chia entia kese biem so nkoma Vicky Boutique Mama Vicky no ena no pe Mama Vicky si wo biem papa ene wo pentare papa hye sofo ahi wura ha mehwe atare na nam se da bi sofo ahi watade die Mama Vicky wa na akoto no Mama Vicky wa na akoto no in fact ana atare ne de wi anu osi ehye no se wo patare papa o pempa bo papa mano bag papa quality one no abrochire de no papa no eye Vicky Boutique me pacho Vicky Boutique ye ne no ba ne din hwe ni mu pe ye ben Katakyie FM building no eye Vicky Boutique entinka wiefo na mutie me abu akofo mem ne behifo na mutie me ni nyina o patare papa to e dia ko occasion bi dia eye Vicky Boutique na me kan fo dia ma we na no pay ye ni no ba ne din hwe ni mu kama pa baby Mama Vicky wo bia na no pe me chia no pa me hu se re na so join ni wo TikTok ho mi na so join ni wo TikTok ho enchi akase enkoma mu nyina network mi keyboard no so mame Ewurade di yemboni a chedia me pacho number no twere to ho so de ni wie ya ye bie phone lines na to so de ni wie ye bie phone lines no number ni 0549 687 100 0549 687 100 ye wie ya me pacho frɛ number no wadansie ne sai adansie be na de menya nkopon edie na nyame aye no wa bra boma upese wudi hu adansie ma afefo ensu nya so mfaso aha Katakyie 90.9 FM network mi keyboard no so mi aso mame network boy da mreku keyboard Justice Muma osofo ahe enyina hoye mame network boy da mreku keyboard ni ye mfa mame my God hallelujah my God network mi keyboard no see and I'm recording no wonderful
Uma osofo ahemai ke mame. Yen sori nyankopon. Baby ewu bia fa wura wo sodi animu. Na migidi yese o sodi ani nkwa wiye no. Oduma nkwa asafo Awurade nyankopon be ye ho nsankyerene na no. Praise God, praise God. Ahaya Katakyie 99 FM. My God, my God. Ewa kwenya odi amaye. Awurade ani adiniye. Osofo ahenya minshira. Eti ba bia wo hwe bia no. Koso ya Awurade kese. Ya mani dini sunya ni dini kese. Efise ono na odi yankwa akyeye. Abuzafo ono hu ya mabo. Kristo na dum tini etiase. And Munyamina Yahudia and Tuntumina Yahudia. And for Kenya is a nation prophet. Prophet what? Adakwa Yado, Baba, as I leave you. Radisha. And I find Sarade, Yen Sole Rade, Yen Mani Dini So, Yen Yeni Dini Cassia. Hallelujah, Jesus. My God, Jesus. Yehovah, Yehovah, Ayahudina ya kamfu, Udina ya kamfu, Ale, Yehovah, Yehovah nyankopon do mankuma Yehovah. My God, Ayahudina ya kamfu, Udina ya kamfu, Onunku adina ye kamfu enano break. My God, Anapa Yehovah, Yehovah do mankuma ni ye. Udina ya kamfu. Oh Jesus. Udina ya kamfu. Hallelujah. Yadi ya simha. Yes, mwaya de nyumutu. Yadi nyumutu. My God. Udi konkruna ya. Oduma kuma sapora. Kosisa. Yebe free. Usise yebe free hanedi. My God. Jesus. Yes, simha. Yadi nyumutu. Anapa Udi kunkunaya Bibe kosisa Yebe free Hallelujah Yadi ya sumya Yadi numtu Oh Udi kunkunaya Kosisa Yebe free. Hallelujah. Be found you. Oh, hallelujah. Be found you. Obama, Limojo, Odiatom. Be found. Obama Limoja Odiatom Mi wafa Hallelujah mi wafa udio Akwanyinemo Hallelujah Mi wafa udio Obiansa uyami Obama Limoja Odiatom Ibi wafa Obama Limoja Oniatom Ibi wafa Obama Limoja Oniatom Ibi wafa Obama Limoja Oniatom Biwafa Osi hallelujah
me will found you. Oh, hallelujah. Me will found you. Anapaya, oh, Guama, Nimocho, on the atom. Me will found. When you miss Radiana pay, oh, Guama, Nimocha, on the atom. Me will found. Wogama sayi, my God. Wogama usenasi, Ogwama nyankopon sayi. Wogama usa aye. Binas. Mama yamfanasi manu. My God. Oduma kuma safora de yesa na yeyiro. Wogama usa. Osofo ahinsenyum ni zubie. Wogama usa aye. Ogwama benesa aye na no pe. Wogama usa nasio. My God. Wogama usa aye. Ono nkuto na sa aye. My God. Mama yamfanasi manu. Osa aye. Anope wani yade na asia ma. Osofo ahin senyum ni zubie. Uya tiasefo. Ono na yo tiasefo nyankopon. Yeyi udi etato uya tiasefo. Ono na yo tiasefo nyankopon. My God. Yeyi udi na yo. Midas. Yama udi no si. Anapaya uya tiasefo. Otiasefo nyankopon ye yi ni bina. My God, my God. Yeyi udi na ya. Oh, yama udi no si. Ye mo oduma kuma safara ni Uya so na. tiasefo. Baby amu obia. Oh, Eye ejapata. Yeyi udi. Uya tiasefo. Ejapata se fo so mu yi nya mi ye. My God. Yeyi udi. Uya tiasefo. Osofo ayi Yes, odi sir. mo ayi. Tonyo. Anode. Yeyi udi. Monsieur Dimbana, ayawa wajuma say, yes, Udi, I want you muda. Dimbana, ayawa wajuma say, yes, Udi, I want you. I don't pay Dimbana, ayawa wajuma say, yes, Udi. Ankwa muda edibena ayawa wajuma sei Yesu di awodi wo media mabo Yesu di na mabo Oduma kuma di na ye babo. My God. Yesu di wobun sampa ompo Yesu di na mabo. Edini ya baku. Yesu di. Eti wabo udi ansana wo. Hey. Owa weni beni u Yesu. Azaya ni yohani. Wose. Wose bewu. Oba beni. Abo Sarabaha Amaya Wabafra Nidisa Oh Wani Deja Asuji Uya Maya Wawa Yes, everybody. Uya Mani Busu Osaini Yesu Christ Isto unyuma abadabo sada
Arape uya maye wa. Udia uya manibusu. Mire osaiye su Kristo. Obi sorry free yari. Be sorry ready. Wo sorry. Osaiye su Kristo. Ona masanda rabaya. Obi mi se wo sorry free yari. Osaiye su Kristo. Wunuma Aba Mesi uya mayewa Mire Uya manibusu Ewadi yo bi usenchene no pe Oya usenchene Osaiye Su Kristo Wunuma Wasi unyuma ya miwawa na utumi ya kasi anapayubie wanua ensanchani sisyo wenum yina chirasa wankwa wuni onyamyo wenyamye utumi isu idia unyuma ya miwawa utumi ya kasi pa anapaysa ubie wanua Yamasisho Wenum yina chirasa Wankwa Wunye radio Wenyamye utumisu Wechi biamani mamiu Oyinkasye Biamani mamiu Yansele rade Biamani mamiu Yumani wakwa Ni mamiu Wunumani wutu Abadabo sara Obia kote urade Bia usara de rade ya usanchene Biamani mami ulu Oyinkasye Biamani mami ulu Oh Jesus Biamani mami ulu Wunumani wakwa Biamani mami ulu Niwe Wunumani wutu Osofu justice Esi radinya nai Misu biamani mami ulu Oyinkasye Biamani mami ulu My God Biamani mami ulu Wunumani wakwa Biamani mami ulu Niwe Wunumani utumi Niwe Anape unyuma ye wawa Utumi ya kasi Yewadinye bida oshasi ya sewoya Ubie wanua Ensanchani sisyo Wenum yina chirasa Unkwa Unye radio Unyamye utumisu My God Osimi dube chapo kasia Eda weni semunuku Eni eftampu di wacho My God Sede lonini tomu Nanti ye womeni Obra papa womimu Na mama wa ubremu Osi wadi ebe chasu kesi Udye nanti ye womeni My God Obra papa womimu Open komsha ya dima Mama wa ubremu Udye nanti ye womeni Komsha osafora di mauno Obra papa womimu Mama wa ubremu sanchu Udye nanti ye Obra papa womimu Mama wa ubremu sanchu Osimini yewa Midi eninu Anapai mini yewa Midinu ya kesi Mini yewa Nisachada Mini yewa Sabra basi ni piasia Mini yewa My God
Midini no. Everybody kasa children of pay. Mini Yehovah, Midino Yakasi. Mini Yehovah, Misa Tirado. Mini Yehovah, Midini. Midu Bejapo Kasia.